bo sax njom mutum yamudo ma ñumes parce que anda taun te refe ten adin to adna dem kon nak o kine adna o refani e a jega defet ka na jega rek ka fukk fedarum parce que mi gim ama gime eruni ma juma wala am so xumel ma do me xuma dem ki ma afta wasum rek to ma fel parce que gim ama gime wala babu store a wara nga ma fel ki me babu ten nam lemi fi ke ma afta ino ma ko ki ngade wagun wasan ko te ma fum de njum la koy yuki te do ki antamité ko do ci uf taref asad awak njum to koy départ fa ne wa njum de babu inde para yaga babu refe bir da koy inde na bokam fa ne fi bir par force te fa li def fi bir babu ka le gam la ngam rokam njum rek ala sen kaga ibiraten village ki andone den billohu village mbila mek nak bo jam ñaajo inde na bon dawat gamle yaga jam ñaajo lamin sali def maga lamin sali parce que yaga jam ñaajo ma pi trop lamin sali hama usmayla hama ma digge hama yaga mali na jëm maga indik lang sani hama ga wadi barham barham tamit ma fadu parce que indi para ma ko usmayla ama fa alaaji ñama mi usmana garna dem ala ki mustafa gna man do non usmayla garna awas comme ne usmana fi do magum amadou amadou ama fa mi usmana garna te ande jige amadou usmana jogun tawas usmane tam alaaji fa tam ina fa nan ando ino alaaji ñama yo gar nga mal ci me yaga simu mara def men aru mbir kamil fa ne mi no panena gonum simu mari bot anga mana yaga bur maga meke ndangal fa le foko jaay fa leg ni Seydou mais Seydou tamit presque ini waxti da yaga waga mo daga waga mafatan presque waga mafatan tanga jirol parce que yaga jirol bon je embir na la wago nan e fanaga parce que ni ñop ma ad wala ndik rek te isa Cham ala joxoya ten jem ado ndik rek e do de magu tamit alaji am alam Ousmane am alaji o tanga fimbla yaga sam mi def ma bon ko yin mam di Sadio na mo lakale mam buba waga de do maga o tanga simal golu sam mo do maga ba fande bin mala min hawayi dende do maga Ibou Sawin mais Ibou Saw tamit waga taxam mi njom te awas atat kamal logale mi simal mi ko simal fa ne kamal logale log nak mom maga indi tanga osum du yañi mi duma bonin Ibou Bayin a jofna Mambayin a jofna Omar Sidi yaga waga a jega mbir yo tanga ambasi alaji maga na irfanaga o tanga alaji gyo mbelan yaga suba gen ko inda yaga ala do mbelan yaga no mbelan alaji gyo mbelan Modou Diouf ngolo mana mene felan yaga den def men Modou Diouf felan yaga den def maga yaga alu Diouf yaga so ko jokte ida voilà to ko resi en nan ki andone te def wi andone wax deug yalla génération ngi mbagul lay weke no sobaden de ambaji ambag andef mag non weke def génération type e ngimaye o nunu ona taga rek e ngoxsuna def na sate to asuto hog ngay tam sate fa fi xoxum an jego go yakar ni mara njukto gene yakar na mamdu xay koy inu ngara ñom ni sate fi mar ndax wetando xano xidi andane e pirki an jotida e wable jegam mar mam ndura wala fop wala bok afogno drapeau le naf tiaf wala poilur e njom nak e mbugo meto ndox ne andone yo mag yaay ki mbacc ni sate fi mbaccina wo fi ho fi andone wo jegi njomne to fo ba ngejono nam waccu njom tef njomne 81 anda Ousmane a me o hidum isati en debal testé ba ande an jega dam bir taga ambaku njom tef en 81 nek na école fane yaga sule ñaarum o ay lega sule ñaarum cim nan passage sa Espagne sule ten fi iraw godu mi nak waj le njom ne mi jeg ama jego tan so xana ina salam ba de coro ale o tewno tan so ale la mbay chacha salam ba di fanaga o cham num tin natem tin el Mamadou Ndiakhal coro Mamadou Ndiakhal te gones ndour fay nak mom te si mangol de Ndiakhal fane bagati ndour fane Allah ta mam ndour mais ga haga salam ba defanaga muslim so xoy Mamadou Ndiakhal ko sali xoye gam yaga ten ajek ande bo ngana e na salmata coro Mamadou Ndiakhal coro salmata coro ñimma coro mar sek coro te xoy taxam nak
o nam o ci on de bunga na insan ma coro ko sali ho yegam xesa ma gis na te yoko te la mi ko sali men nam te gari ndoki dal kale mof te la me humudra ma africain lay mi acaf te acaf pir mais ha te la ma ci vacances to sati wede fara waga du fani ala mi asutu wasate fay mais italam ala pir ke yokku men fo pa jël fani indi koy nam mi ina na xum kagalo te imina nanu ndiki tele na to ko rasul ndour fa fa no mag fa no hege de ngoyam mof de la mi dan liki comme njom ni sax tane ki imbo fa ñako ma frère la ca fake comme salana la ayino to dole salana lu toujours salana yu bamu inna njom aw xam ni koy fut ki ay yaayam wut ka yaayam ko ne Samba Diaw ji la sa rek nga bil nga wa ma ko ne tani rek te la ma ten la demé nono kaga wagi jek xatawun la demé la misal tawun la misali taxaw ten tawun te na ma taxun la demé la misali ama fam jirol ya ma fam jirol ko ne ma fam jirol koy ware wa gar mar te mam du ma fa ju fa la misali xeb ma ka wax ma rek kaga def njort of dal kaga njort es aju fa juf kaga tax bo njom naga le umi par forcément que ma witem i ciow mi fadelo bo sa ko bi dañu bagage ke do na den la demé ngas njom ngir ñako ma fa mam du la gar la misali gar ma jufa was ñu mo ñana mutel amma fa ngam koy metti ma fam tikil la ko jima mi wa ganu maf parce que ya ke njom je ki no dakat lo wa garo maf jige ba bu zawe anda tentik ki na ñay to ko lank ke fa min njom wa garo maf no ga ji to ko lank jige njom na fakel demba sam ndok na ci faka fi na fala misal te ma fam saw la no ne ki ma fa ma jom fop so la mo jangulum ten yambar to ref mbir la mi def mbir to ko res ki taxu def na sati fani ok parce que aji ka tale la xamanti yaga téléphone ala mam men nam tala men sati sak de salam badi fana parce que ten jam ñaaju kinu de salam badi fana de mamar jam ñaaju xat odul li fa fako aji akoro xana ina lang cior agen u jam ñaaju ale u chef de village lang cior fana ga ala xame ci naga uté gar sati fi afokata pour nakki hop bisa den to gine woni tan betes bu misal mi de la oduna kal pam jam ñaaju maga ali te galin ma alay ni ge noy ba fi itnen te sa rentré ni ha potil lasir to bu nga fañ xan jang fop bisali ale de lasir o ko hal al sadak ala sun upa jël fi pir abisa ci faraw kadu mi koy ke mo xamul def ni te ma xam sa parce que yaga te ma jirol sa te fetu ngim awati maaf te ma fa mi sa tamit am kaga mo jo adef ke yanu te mo ju jek ciow trop sans sati fane ti jahannam trop leki leko kina jaga to jega sati we supporter ka anone lelo kina ga sax alami mam alami kalol yami sawle fo ina na sati ma sali ma fi ma rek parce que dinu angalat ay wagi ma ko la misali njom ne mom fok was njom parce que comme la misali hemen to hemen ama fa ba taw ma xana afi xana wakati ma fa voilà to ko resi sawla ga jigna inga ne dum totne sawle wofi fof jigna ki anon tende fo domole modnya jig yi fatido mo mof mberan naga boy andone we sukka suto koy warum africain xaref ki andone o tem jang o décision xaref ki andone sain avant gwina a conseil kamene ki fanana wala bok o pare apuret xaref ki andone tem jang o décision yeg fi jikona yeg defet fi la jig et def fi jig no pare comme ça defani mais alay sen kaga ndangam la sax mo lay day fay e fana pour ñambu ñaña ma sabul no sa gom sawle kam faktak bo ajiga ma illa o jumbola mana maga lol tegi mi sawle kam sa tebe maga lol tegano mi som farok kon inga ay pirke yaga ndeysan o dom den fogre fa pirke anone ngara ngar sax gigime ba akachadi na ambiyadi saya diti ken gano maga mo fegum rek concentré njom len
parce que ga an jom mi o maaf angam jom bo pare o fadanga bo wondo ke o yengo mole fop njom no som bug mo ɗita i maaf taxamona dina caméra fa tegane tegal ma i fane wa uf bu kaga wari jik kaga o wago jik ko panga ino yengole i pare anga ngar mino heke Babou Sitor ci xalatuma ne maafit anga fete naga xan wan kaga wa ñako jeg i antenne kaga Babou Sitor i Babou Sitor def ke loma to rek ku te bis in no fem i antenne ko bis tuma antenne in ke i mbag ino pare antenne kaga solo antenne solo ay kaga i antenne oha ke i mokid no pare kaga foog fadi anga ki jalla babu ak an jom to wagiran kaga yo i njema te jem ka pour wagin mi tamit ka netin xacho am jom to waginum njema kaga boy waka kaga na exerté i ken taxu ya at mo bo touré ki mafit kala misali o ke tan mulay Sénégal fay ke ndabi dim binen xat no jumla directement kon e gar mino so binte mo mi ka kula min tenam mais mi wala misali maf nga mafin te ina mo wala men kon jemu sando ala mo dado mi refi te xal mi refi dal ni mo dal calculer ma xalo pare te mi te nam mi saki parce que ref ke fa la pi arif ka kon laya ngaan je ken jiriñ jogi mon lom lam fikal ram tanga se ndax na min den ken fop na defet fe calculer o ken bo calculer ne warono fi moof entre bo étudier bo ne waro wani ngi tanga mafin oh ndeysaan oui te jugu sey jugu insag e inwanso imaga buflinkul mafin jërëjëf Tokores ye i mbina na koy wax dëgg yàlla Tokores maaga andam i ndey anga ma som kene soma do émission nunga ak kon leçon morale ke tax nan laye la jeunesse actuelle a njega chance ndax ye fo ena waag a ref kam o lang le wiin qicam a ɗokam mi gara moof yon conscient me xoof wondoox jeneran teg caméra mbamrof kenu mbi'na bote fo'om o andin bo pare koy ñaap ka pexey fa waag na tox ne fo it kan bo trouver in avant o pratique an den fo la misali o pratique in fo ando te yonto ndiki i ndetma koy me def na i njom ne jega na saate fe a suta xa war a jeg nun njom num sutoxo oxa ando naye wax dëgg yàlla nun fo la min ɓata nget mi ando naye yakare surtout me ndet lu sesen fad maga mafre maga il faut usman la jam la ingo xor Babou Sitor mam Lamine fo am baga batale caare i kon ne ngarit njomna tambabu fa oy fa ngesin mafre fa ngesin xeto ba fa le maga demi final ci in te tamalu mingan ama fin final ngatma garit njomna fa oy fi maga fa dawul weli ngara final jang poalu fe ingata bo jirol inna ne Lamine sali nga njomna fa jall tonu mbadi dahay mar nga ci amu dara po xotano hotano pare bo dara pare yoni fa ingata imbe jiro bo ngesna ingar bo ndawa medela ko non dik lay mi waw an garu ayon fami an layon kam pour njomna fa jall mo xot ko dara pola anda ne Lamine sali xamaga memi ka ko sena mo dara pola fa jall bo xot kin dengor bambe a joxat leen amul yakar fa in parce que des gens ko ni lama te la man xina Lamine sali xamaga fa jall ci ingale yo fop a ndako le ci ingale yo dat laga fop lom de yoni o tunde mbod na andako le ci ingale yo mbat num to bat laga lay a njabu ayon fami de leen Babou Ndiaye ala me jabo ndako ci ndes to ko dara ingara bo jiro maga imbew ma yeg to Lamine sali ne anga njom na fa jall ne Ousmane la in ma di geji de yoni du fa yongol ko fa me o dan sax abo xam wuju parce que Lamine sama fam yaga chafara ay ma fa chaf kiti ma fam juro ma mo tisate in yaga chafo inda watte ko bo bos ndot chafa kan ko pirka parce que ala mi jomes o idole fum rawgadu o idole fum chaf o idole ngay pir parce que o idole ngay ma chaf o idole Ousmane ga ñoo njom na jiro idole ngay ko ma chaf jiro hidu Ousmane ga jow na poids fa xet wala joxoja ak andale gir do ni ngay do la yi xat ma tarde amata le jof yor na cafaka mbal si wala le fess no ne tarde a cafake ya ga supporter ke mi awe ngi ciora pour par force na cafake ya ga fala 4 fa da nga ma mbegel fi côté gam jël ndigil 4 pile ma mbegel woro ero ko ci ro ingat mi tarde
delle manam ma mbege i net mbapto ngando kam gelne i mais ino ko mo supporter ke mu kan be kam jomne ci ñom ne bu na mbay sen wala asba nga to mbin neke pirke tardé na xaya asala pirke fet de ndokte